hai menaze hegima i awang riame zai hai menaze zeme man sage klum dele namai kram kyu na langbe ze him reuting kum chang na ze angkai ze kchum ntak mai higi gdei regu man sa zeme ko gene in hai mena hange paulia gai dera dele North East State Nagaland Kipri District Ngeuki Bambe Zinki River Kachebe Ngeuki Perege Zemena me Ten Rui Rahange Kahaten Sapkaibe Beli Bridge Nagaland gu Chief Minister Nefirune inaugurated ze let Kaibihige Saze Nagaland ge State Government gu Matate me Government Department Malay nize Panuita Ngeuze Temi Zitura ze Lungkai ze Teura Hange Rang Mi Gaidele ze Kachule Zai Nagaland gu Chief Minister ne Saze Indiram Government Central mene sponsor scheme rame pegai bram lam ge ze department ge matha te mrame pani lungkai ze teura leize ka chedle under develop id chun to chubta ngokan cham bam ram ge ze lungkai ze mata ze te mi teura hange government department kange matha te mrame ze samze rang kunui gai de leize ka chedle zaiman sa pago be chai size ai kipre districts du eastern nagaland leize ka chedle chipo zigene nagaland gu chief minister ne saze eastern Nagaland People Organization hangze mata gdi beta namai lurge te gai besuna gdi brameze misonga ze wangke gurile ze ka chedele zai Nagaland gu chief minister ne saze state ge dichu nto chu beta ngaukan chambe bam underdeveloped area ramege ze dichu nto chu rabta rame kachining chinglam lesi ki zai re heuki lamge te nto chu hange state government ne kacharangkang krol haike ze react se du kai ze da kola le ze du ka chedele zai ai kacharangkang Kroll haike ze react set di chun to chu beta ngaukan chambe bam state ge I department of underdeveloped area DU DA ge te ta te rahang ge ze samje ki ke gule ze ka chedle head of department ge besui te mera meda ge Nagaland gu chief minister ne zai Nagaland ge eastern Nagaland ge bam me bo eastern Nagaland people organization ge district sruk bam me bo ne pnui hang ge eastern Nagaland ge di chun to chu beta ra me ngaukan cham ze ge ne Nagaland ge ne state Pangpedra hange frontier state je dimante je central government daga kidele je kachedele let's do Nagaland gu chief minister ne saje ai mailud ge kipre district ge Zinki river ge bambe zemana me tenruira gari tenruira hange kaha teun sapkaibe teuloi gai begene eastern Nagaland me hange lungkatimi be misonga je ngaugule je kachedele zai kipre district ge ai Zinki ngeuki ge kaha teun sapkai blam ge year and imti chengne saje kaha teu gai bege kaha didje fit krem daile je ka chedle za ingeuki ke chang bria ka chang ba gu fit je hai ke je rex rok le je achele za ai kaha Zinki river ge bambe teun sap gai be te loi gai bria ka chang ge ka charang kang te ta te gai be je krol kreming eu te ta te gai de le je ka chele Zaine North East State Manipur State Government ne Zemena Kringben Repeller Hange Teuze Kamnebem Robnai Teuze Kamnebem Ro Katlebe Poppy Cultivation Halu Teblainze Teunga Kamnu Deleze Manipur gu Chief Minister N Biren Singh ne Tetiberi Maige Sale Zai State ge BJP Government ne ai Teuze Menebem Ro Poppy Cultivation Halu Teurablamza Lun Makluisi Guleze ka Chedle Zai Chagum ne ai Teuze Menebem Ro Poppy Cultivation Halu Tebige Zaule designa nui perege strict action ka sabak dibe pegule zaka chedle Zai Assam ge mina hangna Elvis Ali Hazarika bnai Rimo Saha kachebe pene panai ji te rahang zai mina du teu gai makbe record te pe gai rahang ge Brahmaputra ngeuki ge zai nchat ka kreu kana ka klab dele za ka chole zai panai hangna ne sau maklu sui ze nchat ka kreu kana Brahmaputra ngeuki ge zai ka klab ze ting cho nchat mingeu gene hegi nchat mingeu ria zai lungge panai pum sum ze klab dele za ka chole zai Hazarika ne sa ze Assam Book of Record ge ai panai nan chat ka kreu kana hazai somlui sui ze Brahmaputra ngeuki ge panai pum sum ze ka klab ze raukeu gai dele ze ka chole zai panai hangna ne panai ji te rahang zai record te pe rahang ge chat ka kreu kana hazai klab rahang ge hazi nine sang ne so maglui sui ze pe keu ting ting Brahmaputra ngeuki ge training te ze club ka hli dele ze ka chole
Zai Assam Guwahati ko minahangket bzi suman adhikari ka chebe pewne North East State ji banai Assam State ji teun di gai ze lorak srok ze set film fair award tingkom chana ze angkai ze chumgu hato hi pe bige kana best story banai best screenplay ngaudele ze ka chedele badai do film gene Zai suman adhikari ne hato hi ke diben mailut gene ngaubrun namak ze tingtig du screenwriting gu film fair award hato hi ze ngaudi kaudele ze ka chedele sorry by sub ka chebe film gene Zai Assam ge state level recruitment commission grade peset ka chumbanai peset madai gu result lia rabze ka peike zi ka chumbanai ka peike zi madai mai design lia gule ze Assam Guwahati ge nznai ge cabinet meeting bam ge Assam minister Jayanta Mala Barone sali Zai minister Jayanta Mala Barone sa ze ai result lia rabze official website board of secondary education se bagal lia gule ze ka chedle Zai chige chau me chu ze Langlu mdua appointment letter ze wangdara bakram ke zi kreuze ke tingkum chana ze kai ze kchumai design India ramgu Union Home Minister Amit Sane pepakai gudle ze ka chedle aipo recruitment ge chum hanga ze ai matabam kanro ba recruitment ge klangai ka chime zai inductive gai ka chimne panuita bam pungchura ba hata ki ge ze ncheu ke zi ke tingkum chana ze kai ze kchum ge pungchu gule ze minister ne sali Zai India ramge ai klak siame hlu ta timze government ne zai central ne kanga be kacharang kang page bambe PM Kishan Saman Nidhi Yojana gu 14th Installment je wangdai rabe ka peikyu na lang be hachai ka ge pe dau duibe la leize ka chudli ka gnep suite mene ai po lamge rang chigai mere leize sali Zai India ge dege hlu ta teme klak siame me ai PM Kishan Saman Nidhi kacharang kang ngor hange haimena apply te dui leize a chudli apply te rahange je agriculture gu office magna mgu mobile laptop desktop ge punigu website ge guze apply te dui leize ka chudle mi beneficiary kacharang kang je lute dui me lute lang me ka cheblam ge pi luze the I Pradhan Mantri Kishan Saman Nidhi scheme ge kacharang kang government ne page bambe ke madai ge loket kacharang kang changna pe leize ka chudle Za Ukrainian go President Volodymyr Zelensky ne China kadai go President Xi Jinping ze Russia mena Ukrainian kadai me hana point ramze gi ki ze nimtati bize peize te wangai da hange Russia bugu counterpart President Vladimir Putin ze neugai ra hange kyam gaidele ze kacholi Za Ukrainian government ne sa ze Russia mena Ukrainian kadai ge hreite gi beting kum changna ze kai ze kana keu ne ka changbe Ukrainian kadai me hana point ramze Russia spy mene zai Russia mene nimtati be zai Russia kadai nimtati ze Ukrainian ko hana point me mina changkreuze surugriam ze nimtati leize ka chedle chipo zigena Ukrainian gu President Volodymyr Zelensky ne China gu President ze peize Russia gu President ze hana point me ze ai Ukrainian kadai ge te wangai de hangen neugaira kyam gaidele ze ka chedle ai gena na mai nalang be kram ke zi himreu ting kum changna ze angkai ze chum ntang mai higi gu kadai reiman sa loi gaidele pi gai za inking gai ni malai ne ze to dele